Origi mwiroreri ndake kunyita ugeni guku thiini wa Gikuyu Star TV na tugithie na mbere na ndeto yake hari ni ati orire tukirekete gwikorwo tukigirite mwaka wa 2024 riu Bishop JJ Gitahi wa kanitha wa Priesthood Fellowship ni akirikite gwikorwo agishare a very sad information egie ndwari ya mamu mundu ugutwo Bishop JJ Gitahi akirikia gwikorwo agiuria akenya magikorwo makimuhoera kuona ati mamu wao ni murwaru akiandikite atirira haria page yake ya Facebook. So broken out of words, I would be lying if I said I'm okay. I need your prayers. I've just left the hospital and my mom's condition is not any better. Koguo ri iyo ni ndumiriri ya Bishop JJ agikiuga ati akiuma thibitari na condition ya mamu wao ndikiri handu hega, na agikiuga atiriri ati ni aragikorwo akihoya a Kenya magikorwo makihoera mamu wao. Kuma guku kwa Gikuyu Star TV atugakiendithĩria mamu wa Bishop JJ Gitahi kuhona kwa naihenya. Ngina kaida kagere guku ni kwa Gikuyu Star TV.